Mi smo došli ovdje da sa vama podelimo našu zabrinutost. Naša zabrinutost se tiče Vojvodine, odnosno Srbije. Zabrinuli smo se u septembru 2008. godine, kada smo videli statut, predloženi statut Vojvodine. Dakle, malo reći da smo bili šokirani. Zaista svaki čovek koji ume pravno, politički, sociološki da misli, pred ovim statutom ostane nem. O samom statutu će više govoriti kolega Đorđe Vukadinović, o pojedinim članovima, o tome šta oni znače. Ali ono što je nama palo u oči jeste upravo ono što su posle toga sa mnogo većim autoritetom rekli i ljudi iz crkve, odnosno sinovi Srpske pravoslavne crkve, da je reč o pravljenju države u državi. Dakle, to se može vidjeti od samog početka, od preambule, koja je napravljena kao da se pravi ustav, ustavnom funkcijom, pa gotovo to svaki član. Pravi se država u državi suprotno Ustavu Srbije, njegovim iskrivljenim tumačenjem, takozvanim kreativnim tumačenjem. Od samoga početka, dakle od te preambule do poslednjih člana, pravnici su napravili 44 direktna kršenja Ustava Srbije, dakle nešto što je direktno protiv Ustava Srbije. Možemo reći, pa to se slučajno desi, ali slučajno se može desiti kršenje u jednom ili dva člana. Nemoguće da se u toliko članova prekrši Ustav. Dakle, ne samo da je prekršen duh Ustava, prekršene su, kako kažem, slovo Ustava, prekršene su odredbe Ustava. To je zaista neverovatno da je najveća politička snaga, najveća politička stranka stala iza ovakvog papira. To je ono što je nas strahovito zabrinulo i, kao što sam rekao, šokiralo. Ono što smo videli jeste da i opozicija se nekako u tom trenutku nije baš najbolje snalazila. Opozicija je počela da gunđa, opozicija je kritikovala, ali sve to nekako bilo mlako i slabo u odnosu na opasnost koja je dolazila iz ovog statuta. Tada smo mi rešili da svojim tekstovima i sad ovom kampanjom, ovom akcijom, probamo da pokrenemo našu političku javnost i, dakle, ne samo mi, nego zahvaljujući drugim ljudima koji su apelovali da se pogleda ovaj tekst, da se nešto preduzme, stvari su krenule sa mrtve tačke. Dakle, sada nije tako strašna situacija kao što je to bilo u septembru, oktobru, kada je izgledalo, dakle, da će, kao što je neko već dobro rekao, da će Vojvodina šaptom pasti, da će Vojvodina pasti praktično bez ikakvog otpora. Ono što je najviše zabrinjavajuće u ovome statutu, dakle, jeste jedna koncepcija države koja se stvara iza toga. To naravno nije gotova država, to nije država sa vojskom i policijom, ali faktički to je država koja ima i uzima sebi za pravo da ima poseban identitet u odnosu na ostatak Srbije, da ima veliki deo takozvane zakonodavne vlasti, da se počinje da uzima sudsku vlast i da je uzela sve što je mogla od izvršne vlasti. Dakle, samo fali vojska i policija i naravno svoj not da bude posebna država.